Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane data. Yesu ahabwa icubahiro. Ndashima Imana ko Imana iturinze, Imana itugire neza, Imana iturinde katugende twebwe gwaruka, Imana iradukunda. Cyo Imana itubera amaso katundika ibi cyose n'igisa naco. Yesu ahabwa icubahiro. Hari igihe ubwira nka mugenzi wakamubwira nukuri nawe ukwiye gukizwa, twari turagenda gusenga, ukamukozi w'Imana, ukamenya Imana, ugahindura katakubarira gukizwa. Dukizwa kubera iki? Dukizwa gute? Ubundi gukizwa ni iki? Ko abantu bakizwa ivyo bakoze, umuntu akizwa ibyo yakoze. Ese ndumwicaye sindi iki akumva ko atarezo afise yo gukizwa. Yesu ashimwe cyane. Kimeze kumva ko kuja gusenga gusa kwa magenda dimanche kimwe n'abandi ariko gukizwa suko. Yesu ashimwe cyane. Mu Baroma igice cya 10 umurongo w'9 umurongo wa 11 babitubwira, haravuga kuko waturisha akanwa yuko Yesu ari umwami, akizera umutima yuko Imana yamuzuye imukuye mu bapfuye, azokizwa. Umurongo wa 10 havuga kuko umutima ari w'umuntu yizeresha akaronka kugororoka, kandi akanwa akaba ariko yaturisha akaronka agakiza. Yesu ashimwe cyane. Umurongo wa 11 haravuga kuko ibyanditswe bivuga ngo umwizera wese ntazoterwa n'isoni. Yesu ahabwe icubahiro. Urumva ko gukizwa ni ukwizera ko Yesu Christo ari umwana w'Imana, ko yapfuye akazuka mu bapfuye. Yesu ashimwe cyane. Ukavyaturisha akanwa kawe ukamwakira nk'umwami n'umukiza. Yesu ashimwe cyane. Yesu ahabwe icubahiro. Nukuri hari abantu benshi usanga bagenda gusenga chaque dimanche, bagenda gusenga ariko ku by'ukuri batarakira Yesu n'umwami n'umukiza mu bugingo bwabo. Yesu ashimwe cyane. Yego njuti musanga hari ibintu byinshi bikibaboshe, hari n'ibikibaboshe, baracafise za kameremere zisi, baracafise bya byaha bibakwega umwanya wose, ntibarakira umwami n'umukiza. Yesu ashimwe cyane. Nico gituma rero iyo umuntu akubwiye gukizwa nukwizera ko Yesu ari umwana w'Imana, ko yapfuye, ko yaje ku isi ari kudupfira twebwe, kuducungura twebwe, akapfira ivyaha byacu twebwe, kugira ngo turonke ubugingo budashira, kugira ngo tumere nkawe, kugira ngo turonke bwa buzima budashira. Yesu ashimwe cyane. Yesu ahabwa icubahiro. Ukatura akanwa kawe kuvyizera ko yapfuye, ku munsi wa gatatu akazuka. Yesu ashimwe cyane. Yesu ahabwa icubahiro. Nukuri umuntu wese n'umuntu yoba asanga aje gusenga mugabo ataratura iryo sengesho akwiye kujyatura Yesu, akamugirira neza, akakira Yesu ubugira bushasha, akakira Yesu umwami n'umukiza mu bugingo bwiwe, akaba ari wamuyobora. Kuri wowe wakira Yesu umwami n'umukiza niwe agenda kuyobora mu byo ukora byose, no kuyobora n'ibyo ikintu cyose ukora. Hana igice cya mbere umurongo wa 12 avuga ko cyanye abamwakiriye bose yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana. Urumva ko umwakiriye ubaye umwana w'Imana, ubaye cyare mwigisha, n'ubukiri wundi wavyawe n'abavyeyi bawe. Oya, uboravye n'abavyeyi wawe, ariko ubobaye undi mwana w'Imana. Izina ryawe ryanditse mu gitabo cy'ubugingo. Haleluya, haleluya. Izina ryawe ryanditse mu gitabo cy'ubugingo. Iyo rero utarakira umwami n'umukiza, ubu utanze mu gitabo cy'ubugingo. Yesu ashimwe cyane. Nico gituma muri Mateyo tubwiye cyane mugende muvuga ubutumwa hirya no hino kandi muwabatize. Yesu ashimwe cyane. Iyo wakiye Yesu n'umukiza ucuye mu rusengero, Imana ikakuyobora, ugasanga Kristo uri mu rusengero, ugana ijambo ry'Imana, hama hakagera n'igihe wiga inyigisho za Bibiliya. Iyo umaze kwiga inyigisho za Bibiliya banakubatiza. Iyo bakubatije rero ubuvutse ubwa kabiri. Yesu ashimwe cyane. Ubu ushinze mu kirenge mu ca Yesu, niko babyita. Yesu ahabwa icubahiro. Rero nukuri nimba utarakira Yesu n'umukiza, utarakira Yesu n'umukiza mu bugingo bwawe, uyu munsi nashaka umwakire. Yesu ashimwe cyane. Yesu azabe muri wewe, Yesu abane nawe, Yesu akuyobore, Yesu agufashe, Yesu akwigisha, Yesu akuvugishe. Yesu ashimwe cyane. Yesu abane nawe mu nzu. Muri biravuga cyane ati nimwankunda muzokumvira amategeko yanje, nanje nzoza na data kuri mwebwe mbane namwe. Yesu ashimwe cyane. Ati niwumvira niwakira agakiza, urumva ukakira mwami Yesu muri wewe, azoza abane nawe. Yesu ashimwe cyane. Ibaze kubana Yesu, ibaze ukuntu ari byiza kubana Yesu.
ubanye na Yesu ubuzi ko uri insécurité, ubuzi ko atakibazo na kimwe wogira, ubuzi ko atana kimwe cyose cyo kugiraho. Yesu ashimwe cyane. Ubuzi ko Satani ubwo yo gutera adashobora gushobora. Yesu ashimwe cyane. Niyo gushobora. Yesu ashimwe cyane. Nico gituma rero ndagusaba uno munsi nimba utarakira Yesu umwami n'umukiza umwakire uyu munsi, nawe wakire Yesu nk'umwami n'umukiza ubugingo bwawe buhinduke umwana w'Imana, izina ryawe yongererwe mu gitabo cy'ubugingo. Yesu ashimwe cyane, kugira ngo Yesu niyagaruka gutora biwe niyahamagara nawe uzomusanganire mu kirere mu bandi. Yesu ashimwe cyane. Ntuzusigare mwene data, ntuzusigare. Yesu ashimwe cyane. Ngira ngo dusenge wakida gufashe kwakira umwami Yesu nk'umwami n'umukiza wawe mu buzima bwawe. Ndavuga isengesho nawe urisubiremo mu izina rya Yesu. Kiganza cawe ugishiye ugikiriza, hama usome mu majambo. Mwami Yesu, ndizera ko uri umwana w'Imana, ndizera ko waje mw'isi kuncungura, ugapfa ku bwanje, ku munsi ugira gatatu ukazuka mu bapfuye. Kuva uno munsi ndakwakiriye nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwanje, umbabarire ivyaha vyanje vyose, unyezeshe amaraso yawe waviriye ku giti c'umusaraba igorogota, unyandike mu gitabo c'ubugingo, undinde gusubira mu bitakunezereza, unyobore mu nzira y'agakiza. Urakoze ko unkijije ubugingo bwanje. Kuva uno munsi mbaye icari mwigisha, mbaye umwana wawe mw'izina rya Yesu Christo. Amena. Yesu ashimwe cyane. Yesu abicubahiro. Ndagukeje wowe wakire Yesu umwami n'umukiza uno munsi. Gendere Yesu wabaye nawe. Yesu akuyobore. Wamusenga mpemu yera akuyobore, akwereka inzira ukwiye gucamo, ukuntu ukwiye kugenda. Natwe tuzokoma tugusengera. Yesu abumugisha. Reka ndagusengere. Mana ushobora byose, Mana rya neza, ndagushime ndaguhimbaje, ndagushime ko umwana wawe Yesu Kristo uramuzi uramusobanukiwe. Ngwino rero mwambuwe muri we, ngwino Yesu muyobore mw'izina rya Yesu Kristo. Ukure ibyo bimusamaza, ukure ibimwigiza kure yawe mw'izina rya Yesu Kristo. Mwemu wawe aze muri we, amuyobore, amwigishe mw'izina rya Yesu Kristo. Umwambike imbaraga zo kunesha icyaha n'igisa naco, umurinde Satani ingabo ze, umurinde ibyo musubiza inyuma, umurinde ibyo mucafuza mw'izina rya Yesu Kristo, kugira ngo wa munsi niwaza nawe ntaza sigare. Mana ishobora byose, Mana rya neza, umwambike inkomezi, umwambike imbaraga mw'izina rya Yesu Kristo. Turirukanye Satani mu buzima bwiwe, turirukanye Satani mu vyiwe, turirukanye Satani mu biwe mw'izina rya Yesu Kristo. Turamwaturaho uburinzi, turamwaturaho ubwirirwa neza nawe, turamwaturaho imbabazi no gutabagwa nawe kibirenge kizima. Umubere maso muri byose, ni mw'izina y'umwami wacu Kristo dusabe twizeye kandi dushima. Amena. Yesu agumugisha, Yesu akomeze kuba nawe, Yesu akugirire neza muri byose na hose, Yesu agumugisha. Amena.